Ne velja duhan, ne velja alkohol, ne velja droga, ne velja blud. Allah ni većina tih stvari se razumno može dokučiti. Čovjek koji bludniči, dobro, ta žena, ili ona nečija čerka, ili nečija majka, ili nečija sestra, bi li ti volio da to neko radi za tvojom majkom? Ne bi! Pa što ti to onda radiš sa nečijom drugom majkom i sestrom i čerkom? To se može lako shvatiti. Navodili smo primjere pa smo se nekad smijali, evo za oni koji nisu sinoć bili na predavanju u džamiji, pošto je bio ograničen prostor gore. Čovjek duhani. I doneseš mu na YouTube, vidiš tamo Kinezi su pokazali fino ljudska pluća, kako izgledaju nakon 60 konzumiranih cigareta. Raspod je pluća, ona crna. I dovedeš Bošnju koji 50 godina već puši, valjali, šuti. Dovedeš malo dijete, prvi razred, valjali, kaže, kaka, ne vedam, voliš to ono skontalo. Bošnjo koji klanja 50 godina idu u džamiju, kaže nekru. Allah te uputio na pravi put. Kaže Hadži Mustafa i on je, kaže, klanio 80 godina tu škiju, onu staru, ništa mu nije bio. Bio zdrav, kaže, ko drink. Zato vam kažem to onog momenta. Vidjeli ste kako kad pijano pije. Jeste to ikad gledali kako pijanice piju viski? Kaže, gdje si to obratiš? On se vas se strijesu. Dobro. Što se tako ne strosaš od borovnici? Borovnicu piješ lijepo, lada, razgaljuje, uzme viski, a nagrije. Dobra. Gdje je mrga dobra? Mrga zato što je tvoje srce postalo ko suhi siv od grijeha, od duhana, od alkohola. Ne razlikuje. Alkohol koji pjan čovjek vidi da ne velja, on kaže dobra, valja. Zato čuvajte svoje srce. Čuvajte se. Wallahi vam želim ono što želim sebi. Čuvajte se da vam srce ne pocrni, pa da sva čaršija vidi da se ti u zabludi, jedini ti ne vidiš. Zato što ti je srce, kako je opisao poslanik, kella bel rane ala kudubihim ma kanu yaksibun, ono što su radili, prekrilo je njihova srca. Prekrilo, ne možeš doći do srca. Allah dželešanu kada opisuje Židove, kako ih opisuje? ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً. A nakon toga njihova su, kaže, srca postala kao kamen ili tvrđa. Ljudsko srce, tako mi Allaha, vjerujući u ove ajete, može postati tvrđi od kamena. Čuvajte se da vaše srce ne pocrni, da ne bude tvrđi od kamena.